Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Hey, namhlanje ayikhelele gagashi man. La ingasuka kusuka man na Khulbi out of the blue. Timhaka to kona ngeni. So mhaka ya kona very singly this post before ya ka live video la nga fokomisa ku hi totlog hi ta hlangana kwala ku na ntlambi ya ka N'wamintra ya ti dreads yi nga ni khuruka mali ya mina. Not first time nhloko hi mapele but hayi mhaka very ani a swi twa ku it's could be yeah en'wi nyika mali i ku tana i ta hi nuheta minyuku ivi a nga fiki then a ku i ta hakela se swi na 4 months a nga se hakela wa ni ignore magaza ku hava mali leyi nga le ka akhawunti ya mina yi nga tsariwa ku tintlambi ntukulu wa tikhuruku a ni ri Khulberi ntukulu wa tihosi veri ntukulu wa tikhuruku okay nga ha ze a hosta nkarhi live very vi va kona ta hi khe hi pfula hi vona ku ndleka yini laha Master T yi nyike ni na problem and I've been trying by all means ku va ni va civil ni vulavurisana na Khulbi mayelana na timhaka ta ku va a vuyisa mali ku vuyisa mali leswi nga hi ndlela ya njhani ya ku ni n'wi bukini loko ni n'wi bukela xopeni ni n'wi buka na kun'wana ka birthday yin'wanyana ya yisa n'wana wa chomi ya mina so and ni lo n'wi recommenda ni ku no let's give this guy a ri na moya loko ni fonela ku ni kombisa leswi ni ta va ni ri joni ni kombela mi ni zamela 1 2 3 ni n'wi zama ni kombela 1 2 3 ni n'wi zama ni kombela 1 2 3 ni n'wi ndlela there is no day where you called me asking for a gig and I never provided okay there is no day so ku lunga ka mehe nga ku suku tekeriwa advantage okay ni salani mi ni charge ni vutsi ni ku la mali muni a ku i lava mali yo karhi loko hayi ni rila loko no it's fine ni ta yi hunguta leyi nga yi lava mina ni khome so a pfumela that was 8,000 I give him in fact all in all ni n'wi nike how much ni n'wi nike 11,000 ni n'wi nike 11,000 ni n'wi nika 11,000 yeleyo a nga fiki gigi a nga onaranga gigi te loko a nga fiki a gigini yeleyo ivi mina hi vulavula ka WhatsApp i ta ni vuyisela mali it's been a while swi sungulisa ka timhaka ta December yeah somewhere there ni n'wi nike mali that was somewhere around 10 I think ni n'wi nike mali ni n'wi hlamula a pfa ni ignora a ni byela ku a ni tshembisa ku rini ta ni nyika mali a nga ni nyiki mali ya mina ni bohe ku ni hakela mali liyani ni hakelele misele ni n'wi vekelela for birthday ya yena loko no it's fine since ni nga ta ni ha ri kona ni ku hakelela ntlambi ni hakela mali liya straight from my account okay loko xitweni very xitori xa kona very xi humelele hi December very it's clearly December 2024 okay so a ri dzikoko hi nge swi tivi straight Khulbi na hi very i tata na xitori xa yena ka tikhesi ta so ha swi tiva swi endlisa sweswo but ku hi xitori loko hi yingisela hi sayiti ri hala ka gagashi a ni hi hlamusela based on xitori lexi hi va ku hi xi yingisela swi clear ku ri Khulbi was wrong I mean loko ri i tsandzeka ku pitcha mina ni twisa swi ri simple a ni munhu wa recommenda another day a kombisa ku la i tsandzekini and the worst part very a yo komberiwa gigi leyi tani swi mika ku swi twena va kha kombela gagashi so I mean like i kombela njhani xilo even then from there i se tlhe i ya sabotage ma hi vona mhaka leyiwa so ya ku ya hi statement lexi hi xi twa kwala ni twa inani i Khulbi a ri wrong ku ya loko hi khe hi yingisela ku a ni yingisela swin'we ku ya hi side rala ka gagashi very ni twa a ri wrong a ku ri mhaka ya simple ngopfu ku ri chena mari swa tika a fika loko vula ku another day hikuva ni gagashi tshama kha hosta 17 maybe a fika loko kombisa ku he can pitch on another day okay fine a nga onaranga loko ka yena na yena loko ni vuyisa mali liya a ku hayi ni ta ku nyika hafu rini ni miyela ri fika siku leri a nga ha khomi tikholo ta mehe ni n'wi tshika it's been 5 months na a nga ri ku ni nyikeni ka mali ya mina
so naswona loko se ni vulavula ni voice out mi ta ku hi mheni zonda tinhlambi na xikombo ni hava mali leyi nga tsariwa ka akhawunti yi nga tsariwa ku tinhlambi ta ka gaza I need my money. I need my money, and then loko ni ve ni miyela nkarhi lowu hinkwawo ni nga va ni ri se ni na n'hweti na swo karhi ni nga se huma ni n'wi hlamula ni nga vulavulanga nchumu because a ni ri ita ni nyika yoho loko a kuma gigi le kwihi i le ku performeni man'wana u famba tsutsuma hala no kha ti vitana ntukulu wa tihosi a wu nge vi ntukulu wa tihosi u ntukulu wa tikhuruku ku hava sweswo ni na mali ya mina mi tshembe swilo swa ku loko se ni ku ni lava mali ya mina mi la ta tlhela mi vulavula ku biha mi ku hi kakaxi tisendata tsutsuma kaya hala na hala tanihi ma ku swi twini kwalani so vhele loko hi yingisa hi xitori xexi a ni vhele loko hi analyze based on what we have no va hi kha hi zama ku va hi linka ku hikwalani ku hi sayitela hala ka gagaxi is wrong ni ku se ma swi twa veri ignorara na tikholo very simple mat a ni a hakeriwini a swi boha ngopfu ka tlherisa mali loko a swi easy hesitated a fika loko ma another day loko mi kuma ku a kha phefema sayiti ra joni a hetela a hetisa swikweleti sweswo swa tigigeti ta a nga plagiwa a nga ha pitch na mhaka leyiwa mhaka ya mali mhaka ya mali guys mhaka leyi hi nga yi discuss ngopfu ka case ya Xamakhombo a ni zangi u n'wi sapota Xamakhombo you all know it ku ri loko munhu a za pfumela mali liya iyo yi pfumela va nga fosteriwanga a swi bohi munhu a pfumela mali yo karhi loko ri twa yena ku hi ri yintsanana hi lero lexoko loko khulubi yo fika vulavula hi timhaka ta mali vheta hi va hi n'wi kanetini already la a hi mhaka leyi hi nga ta n'wi sapota ma vona mhaka leyiwa but hi leswi ni vulaka swona sweswo loko ri munhu mali leyi va pfumela na yona as hi sweswi gaga xa kombisa ku a pfumerini a ni voni an issue with it you see hi leswo ni lava mali ya mina I need my money ni hava mali ya ku famba ni phakela vafana mina no loko ku ri ku yi lava nyimpi vula ku lava nyimpi ya ni chavi I'm not scared of anything loko ku ri ku ri twi nga ku nyika mali ya mina swa ku hlula se i lava nyimpi vula ku se i lava nyimpi just declare it ku se ni lava nyimpi a na ha lavi swa mali ni lava nyimpi I'm not easily shaken I'm not shaken by boys me I was never made by boys anyway so ni kombela swilo leswiwa ni kombela i vuyisa mali ya mina simple as all that ni tekela advantage ku tekela munhu advantage for my kindness and all those things loko nyika ku ri wo fambi ya dya na tingwadla ta wena jikijiki se teka mali ya mina yi nga honor swilo it can't happen not on my watch ni kombela mali ya mina yi tele mali liya 11,000 is too much I need it tele ni kombela mali liya ta pherisana ni vona ku ni handlisa ku ni kombela mali ya mina please I don't wanna talk ni kombela ku hambi loko ti nga hlamulani kumbe ti nga bukani it's fine but ni kombela mali ya mina okay because leswiwa so i ku lava tinyimpi ti ri kule na wena malini ku a ni tlangile malini va swi tiva mali na no weli kona ni la malini lava hinkwenu tele yoho mali va ku na la nga yi laveki ni kombela mali ya mina could be ni lava mali ya mina ni miyele for nkarhi wo leha ngopfu langutani sweswiwa been 5 months a ku hani ku gigi ni ta vuyisa half ni ku okay a ku na problem ni pfumela I have all the records really a ku Monday ni ta ku nyika yoho Saturday a ku ni ta ku nyika Saturday a cinca ku ni ta ku nyika rini ni nga I've been patient enough but it's not giving like my money. I'm gonna put this in. I'll tell you look at my brother, I'm still busy. Yeah, I'll tell you look at most it's not like what child what's sama. Yeah, you really the whole day. So anytime you will come and put. So yeah, I'm probably boss at 17. Mutant that response. There's a big boss there's a big boss very mshtuva very technically speaking kahle ku ya yena se 17 gagashi le yeah behind the scenes yena ka ku running so ni kombela mali ya mina ngwe mi nga kusuna yena ni kombela mali ya mina va teke mali ya mina va hlamba madretse mali ya mina a hlamba madretse mali ya mina jiki a tlanga fiki ka gigi ni n'wi teke kahle leswaku swilo swa tigigi leswi swo vona mali ni that way ni va patient na yena ku okay hi half ku na problem so but still a nga ta nyika na 1 rand a nga se yi humesa vanhu va xikwembu swi ni humeleli yena personal ku na gigi yin'wanyana ni le a ni bukile hambi hi le ka kwala ka n'wamita ya December hi booked me loko a ni buka a ni yangi ka gigi liya by Monday a ni n'wi nyikini mali ya yena ni n'wi tlheriserini ako ye vanhu lava va gigiliyani va tiva la mali liya ni n'wi na ti-transaction a ni zangi ni n'wi yisela na le loko kumbe hi mhaka makete event hi vito ra mina yi fanele vuyi ri mali liya ni nga nyika yona no ni n'wi chelelo hi helerini for that gig because a ni yangi and a ni yangi simply because mete 10,000 I'm take nkulu
for 10,000. Yeah, as you can hear, so ku hisa hi tirha ka Gaga swi twala ku nga ri revenge because a ni yena a provide ni mali back hi loko khi hi languta hi ndlela yaleyo. And the general veve loko swi tita mali a yi wisiwi back ku arrangiwa again veve a ni hi business dayideng ivi artist yi tlhe yi tlhela again or MC tani swi mi swi twa kwalani so but yi le ku kombiseni ku hayi yena i tlheriseni but at the same time na yena Gaga xi ka leyi case i va a wrong hi ku na yena a swi twini ku i 10,000 so wa ha tekile you see so na yena Gaga xiya a va a wrong obviously ku a swi twini na yena ku i chargiwe hi 10,000 yaleyi a nga ku yi vuleni but a yi tekile but at least i kota ku va a yi clear up mara at the same time it's wrong se mi nga kuma ku na ti-fans ta yena leti a ti n'wi laveni ti nga ti kwatini loko a nga ha yi le And young simply because my I'm nigga 10,000 in song for me. Ni vula me nga ni vulavula ni vula me n'wana ti value leswi a ti lavaka swona loko nga yi lavi 5,000 nga yi lavi 3,000 ta vula me 10,000 in song ku ze ni nga yangi a ni nigga 10,000 yi tlheriseli 10,000 gigi I think in nigi mali yo kan yes anzang no ranchu no iposta anzang ni iposta na kangu gigi yako even a phone na mandi yako aku gigi area sara de famani yako lava ba gigi yani na ni swa ku gigi yae but nang bang ba zisana le no taka mali hi le ri ni transfer la 10,000 yae so ni kombela ku anu wisela mali ya mina ni kombela mali ya mina please could be I don't want to talk too much talk ani loud na mali ya mina unless lava nyimpi loko la nyimpi ngoba vule ku hayi ni lava nyimpi ivi ife utwa show mistake ni stop say le nyimpi that's it okay because ni nga tinta scheme wa mali ni miyela and mi expect ku mina ni fanele ni va musa wa Maria wa musa me look ama dreads la mi tola ti mi atola mafura mali ya mina mali ya mina ka saksa tinjanganja mali ya mina no ka tona epe me achava ti lumba ta ti viali le mali ya mina so don't epe mali ya la veka na ra wena a u provide service. You didn't provide a service, so bring back the money. Simple as all that. I could have done the group that go to a relationship, your machine, Maraguima. Malinta loans, and no go down and I go to Gin Talama Yame. And I can assure you 100% hell shall break loose. I can't be intimidated by boys, never. I was never made by boys. You know, I think I can take advantage. I'm very kind and all that. I need my money. Overall, I think swo tala hi swi coverini maybe ngo tlhe yi tlurisatlurisananyana eka ti-interesting sections but in overall mhaka hi yaleyo summary Gaga xi buke Cool B hi 11K yaleyi nga ku hi vuleni even then Cool B a nga speech even then a ta na switoritori until a za kombisa ku i ta hi vuyisa back mali even then mali yi nga vuyi tanihileswi swi nga ku swi tweni kwalano so yi kombiseni Gaga xi ku there is nothing to do with revenge because Gaga was able to pay back Cool B after he failed to pitch eka gig ya Cool B laha at the same time Gaga xi a wrong for ku teka 10,000 yaleyi a nga ku hi vuleni ku ri ke ni ya iri a nga teki ti-10,000 so he was also wrong Gaga xi ka that case but at least ku vite ku va a hi clear hi ku va a tlherisa mali ya vanhu ka event yaleyi a nga ku hi vuleni so hi ngo tlulatlula there just to check if there were other interesting sections because I believe hi swi coverini mhaka yi le ku twaleni kwalano va tele ngomahungu ya wena loko ro la ku lala wola ka life laha a hamba dyela la ka Mtsenga la a hamba dyela la ka Mtsenga loko a ri le ka Mtsenga vhele i xikhulu xikhokho Mtsenga vudyela bya hlavu swi hi vulavulaka speaking about Dr Mtsenga hinkwenu na hi tiva hi swin'we swa swikhumukani swa le xigazini vanhu va timali muni vo ka va nga fambi va kha va bela vanhu huwani mara mali yi kona okay very cool be a dyela leswi ku yini Gagash jigijigi Mtsenga hamba a ri ka payroll ya le ka Mtsenga ilu hamba a ri kona a nga ri na problem Mtsenga ku komba ku hi tlharihe ngopfu luya a teka n'wana Mtsenga xa nhonyani lava va ti gigi se i la ku mama n'wana milungu tshami swi vona ku swona se i la ku mama mi ti vona se ka mi ri ka point ya ku la ku mama nkata milungu i la ku mama n'wana milungu munhu a ku nyika ku mali masiku hinkwawo a ngo hi leyi fambi ya phusha yindlu hi leyi swi teka leyi famba ya ndla yinini ivi i la ku ya mama n'wana milungu wa swi vona ku mitlambi letsongo mi bya abusa mi twi hi nga ku se mila na hi n'wana luya na ni tivi hey bro ku laveka mali swi futa I'm not going to bet I need my money
n'we mi nga ta buka khulubi kwalomo ngola mi nga ta n'wi buka kona mi rhanga mi swi tiva ku mi rhanga mi vutisa ku se i cherini mali na mi nga cha vutisa mi ku se mali yo huma ra ku se ya hala i wi i tlherisini mali na bro lama ya mina hayi kusuka hayi ngo tlhe yingisela for other interesting sections as already stated ku swilo swi kota ku swi summarizeka kahle because swo tala hi swi vulavurini like I mean like hi swi coverini ka this video hi loyi na swongini textini hala ka WhatsApp a ku khulubi u n'wi kolota timali to tala ngopfu na munhu wa mhekatso kwala se onongona wo khulubima he vana se ku huma swihundla swo tala manjeni she just decided not to talk about it kasi wo la ku fambisa kema vanhu timali ta voko ni laha mali ya mina swi nge endli sweswo swi nge endli ta ku a veka tisemende ta wena kwalaho ka swilo swa wena kwalaho aka makhumbi ya wena ni ta na baki ni fani wa tisemende leti kumbe xitandi xa wena kumbe ni ta ni fani tlhatlha darata aliya yi nga a wu ni tivi ku ni hanyisa kwini mali ya mina yi lava aluya ala ku ya mama n'wana wa milungu mi ti vona ngopfu ni lava mali ya mina Gagash, but his words here are basically risky because could be to come down and the enemies of that Malila. We are saying Sarah no Gagash Vakava, got the ideas of the Takunang Doi, look for Boashi, Lule, and the Shangash Commission that would take that. So I think one maybe you got Angona Gagash are necessary as well like alive, not the mother Semendel. You could have a problem, no Moshov Kashi take you, what the could be. I'm just saying. I'm just saying it's just a reference. Kushungan baizin Gagash Maride na lamanga makombisa la. What if my one? Not going to man nase kuma answer straight. Namthana majambu nta 8 o'clock na van rendlwini kahle hi network ya kahle rendlwini ta divana kwala. Avuya kahle se nta vulavula leswi swi mi hlupha moyeni la mali ya mina. That money and man bona nifukuza njani so yesa mhaka kho yi le ku tekeni ngopfu ni vona hi could be a respond na a kombisa ku seni ondza hi mhaka munhu na as you can see and then I also wrote another post ku hi 9 and heta kha nghena live yeah ni ta va hi ta hlangana kwala hi nga as you can see ya hi nga humeselana moya leswi nga kombisa swona could be ku yisa heta ra yena so hayi ku yisa heta ra hala ka Gagash swi ti komba ku could be a rhongo ngopfu so tanihileswi mi swi tivaku hi ta tlhela n'wi yimela could be hi twa sayiti ra yena ku ri famba njhani leswi loko ku ri amukeza mthasika abantu kombela mi tleka subscribe